Kuble pi baro na ka donbosco media network ngiwan ra shapi ki Khuborjylla jong katayo beningkong jong benai Naiwieng hajar arpasa. Kimat bakong san hakani katayo kilong. Penken mau Archbishop Victor kajing yap kamde kajing kut Henry kajing sedang kajing embat ublay. Rakhi kajilla NIAM nongston ya kasingikan mau ya kemensin belaklat no. One the kajing view blay biam kuat lek kuat yelade but ya kemei mariak of Archbishop Victor. But da kajing shekhem shimenta ki pat yunget hak possession maria ka utro. But mentangin pa shiki Khubor bakam banya. Ban ken mau burom bat ban duai na kebenta ki mensim ke belaklat no na kini ke perthai. Kabalang Catholic salon sar karaki burom ya ka All Souls Day haka arterik Naiwieng arjar arpusaw. Kumjuru ka Parish Mary Help of Christians laim kra kalaraki burom ya kini kesengi halum jing tep laim kra haka jing don rengkat ki para bengit na keleng ka shnong laim kra bat ki wei ki shnong ka sor Shillong. Lapin menta ya ka mas bakut do Archbishop ka NIAM ba Shillong. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo haka jing senran lang bungut ki Lingdo ki sestar bat ki Peit riunget ki balapin po ya ki jing le NIAM haboro uwei ulum jing tep haka ni kesengi. Habasami ka katin jong blay, Reverend Archbishop Ulong. Kabapelong yangi ban rakhi ne ban le NIAM hagani kesengi, kalong namar ba kajing yap kamde kajing kut, kade kajing kala ba kajing sedang, bandon rengkat bat ublay terai kenrat hadwar jong u. Hadin balakut kamas bakut, lakerku ya baro kajing tep ke badan hau ni ulom daki Lingdo. Kajing tep hagani kesengi, kila ipu iping daki rong sentiu babonjat. Kini kisentiu ki pen ya kedak kasin bagi Peit riunget Catholic ki ki kenmau bat ki buram ya ki bahi ngesem wat lada kim don syuk rengkat bat ki hang ni hasla perthai. Ki nget scam bagi don hadwar ublay bat ki asat na kebenta jeng gitu ki bedang ha perthai hakmat ublay. Ki mombeti ki di kedak jeng kenmau ya ki jing berhem jeng ki bedang ya gitu ki belalit no na pedeng jeng ki. Hagajuk kapor kini kajing lek buram ye ki belaklat no kapin ken mau ye kajing belingkot jeng ki briu hang ni asla perthai. Hakawai kesngi baro ki ba ken se kendo ye kajing shisha jong kajing yap. Bani para briu. Takadau yes no kajing kulik gospel mata kasni kum Matius. Lono arpusan life waiter ter sapun riu. Keren hangi sapang kajing bishar bakhado. Hagabau sim musapin yaklat. Kaya tadi ki kenhon, ki babha bat ki basniu, ya ki babha shikaman, ya ki basniu shikadian, ya ki babha usong aki tuan, shim ki kapainong chakti bandan panuplay paha pedeng, naba bangalang tungan kin ai bam yanga, habangalang siang kin ai di yanga, habangalang lengkut pilapen kup yanga, habangalang set pendi pilawan Peit yanga. Habang apang isidam, kinawan chingo ayanga. Di kibahok, kisa ojubab yung penran. Menutray, ngilawan Peit yami, ngilapsa yami, ngilapendam penbiang yami. Ublay, utray Jesus, yemo sujubab, katasin mapile, highway para baride jonga, pile hanga. Namakata kadaw, kuparakisan mi, ngitip lupa ya ke kajing bishar bakhadu hakmat jong kajing jongi ngita tip lupa blame kelia yu akasi khadu kajing jongi usakali yang yeru one shapne katasin mapile highway para baride jonga pilale hanga ya gitu pat ki pomla bat poi shapne nama ki kam jongki hi usong ya ki chingai nanga habangat tangan iklam ai bam yanga habangat sliang Pim cemnai di yang habang ala lengkut pim lapet kup yang habang ala syaset bendi batbang bestam pim cemlawan cengoh yang makiru kesejubab menutrai ngim cemlale ya bi kupta utrai kesejubab ya kiru katasin ba pim cemlale highway para bede cenga pim cemlale yang ko para kistan bi gat bangi kan mau kini bi beton kadai kajing ya leti jungiru kajing ya leti jungi kalong pong papakut belkrem of hope kajing ya leti badap de kajing kermen kajing ya leti bagini ban lep hai kajim jungi nang des khamat tungin persang ban lep ha kan
Lebhai bahingasem, lebhai meitpa, lebhai kinmen para, lebhai pramajan marpa, lebhai peduk kebarangli, lebhai kecepatan kam saudong sau kun cungi. Dah kabale kupta, ngitip lupau bleng aingi kabainong kabakrau, sisin kesngi. Tidak mengatakan ini kasi bangiwan hang ini krui, kajihiga yang ini padang dah percaya, bat kajihiga itu belalai no. Bandupkan mau ke belalai no, ngila tuai kan ikan mas bukuan, ngila buat ke sentiu, ke membati, ke jing tuai, ngila tuai ke jing lep pencipta beladi, nak petang ke jing pen keloi ke ikan mesim, pan poi campeng kam keloi, dong ini ai tuai berasi penai nu penai, November bankan mau ibi beton cengi, dah ke jing lep pencipta, dah ke jing tuai ke mas bukuan. Daga jingwan man pencipta miladi, daga badwai man nakasih hayi yang asam, yang kebe beton balale no aswa jungi. Yang ipat padang im, jongin persang man kucimut, balap hakin. Hakum kini kepor pemeta, gaji alek kapasyak hei, bat pendu ikibor jingdum, badwara gajing pa, wara jing iye, gaji amap, jeteli, jelong kawai, bat pendu ikajing sneu, hakim lang salang, kamdam haki ikisam jungi. Doblay, un ay borengi, bangin yay, perkrim de kabasya ni au blay de kacingay, de kacing shene au, bangin kucimot banlep ha berbor, hakacim jongi. Dongin peit kunuksa jo kamaria, kebadap de kacingay ho blay, kebayay ne, kebaong ho blay hakmi, ngaloka syakri utray, do kalong ngakakum kaktiyen kabamalay. Dongi rugin bot kunuksa jo ka, banin nes kem, banlong kikuan jo blay. Ngitwai, hau blay, unsat buat yang iway pa iway, hanggang jinyay leti jangi. To try Yesun kerku yang ibaro, but emang percaya. Batu ai, yang kini kemesim berkelatno, yang kajing jatai bom jukut. Ko try to ai haki yang kajing jatai bom jukut. Ken jatai kajing sup, dua jar sport, kenang begitu ya dua lang kajing dua yang kirungai. Doai bahu ya kacing isnei jong me, ha kisakri jong me keblaklat no, bat doai purai kacing kemen bom cukun, ha kito belai kacai kabaptisma, dau kres putrai jongi. Go in ya duai, go belay try can run, go basuma sukher ekilai pouchit tau, ban balapan im yaki bangai kami, do pet snow ha, yakane kam jungi, do kerku, kerdo yang ne ulum cetap barok kuwei, ha keba nama thani ki wan jathan. Bun ki met jong ki rungen, hadin belakot kalanti jingim jong ki. Tuai baka jing mipat ki nyoy ka jing sep, baka jing bom cukot, lembat ki mensim ki babha. Dau kres
utrai jongi. Ngan long kacing mipat bat kacing im uang utrai. Jar banget hanga ut im waladau layam. Berutau ba im bat banget hanga unom yap lenelenoru. Ko trai to his name. Ko kres to his name. Ko pa jongi. Tung ini adwai, ablay try kunrad, unang bu unang benta nong sampenta, ya kecing tau berok, baru nong sew spa ya kalong beriu man beriu, dos ngap ya kecing kerpan, kebami da du donut, do penaram ya kiri, jing sosi jongi ki badang sa, bat dos ngau sene ya ki bayi chungi. Kibala lekno hashwa jongi do pelengkot ye jing sitom jongki para kibala dep handi awum kentang jokabalan do ai bakan met jongki ka samipan sha kepuram jong ka jingyos chuos ngau ya ke jingriu kituroi joki angel chungmi ipan ye kane brolan dau kres utrai chungi kutrai to slabi stay ka jingduai chunga Kutrai tu ayaki ke kacing jatai bom cukut. Kin jatai kacing sup. Kutrai doren kat mati. Play badon bor bero. Ukpa. Badu kon. Badu mensim bakot. Un kerku yapi. Yalai sok kemas kalawai. Ya, tam hak lenti jongi hakane kesni. Ya, kublai kerpang, ya, kacing kublai dah kebenta di traffic police jong kelang kacing kecil. Kumjuru ya kikon Samla jongi keseng Samla Cathedral Parish Meghalaya rap penyelam ki berada wala pinggang yang ini hakane ke suruh Bosco cek skor jongi nadu sejengai bat sejang publish bunyi Kejalan yang nongston kelarake kesengi ken mau buram ya ki mensim bela klatno ha ka arterik Naiwieng ha ulum jing tap ke St Peter's Cathedral Parish nongston pendengre nongston da kemas bakot bala penmenta da Reverend Padar Ansem Nonglang Vicar General bala senran lang da bungut ki weipat kilingdo ki bekentop yu Reverend Padar Marius Thongniba Padar Carmel Mirthong Padar John Karshandi berudikon Arnes Marbanyang kisistar bat kipat Catholic na nongba nongston kila pendap ya ulum jing tap dik senti bobun rong rengkat ke jing duai bekerpang ya la ki jong ki bahi ngesem kilok ki jor ke bela klat no nakani ke perthai hasit tulup ke perthai ke balang Catholic ke ken mau buram ya ke arterik Naiwieng ya ki mensim bela klat no nakani ke perthai hadin ke mas bekot lekerku ya jing tap jong ki pat ringet ki badan hau ni ulong bagi syakri jong me ki balak lat no ki bana ke benta jong ki ya pen bentai ke sakramen pasca ken la ben poi sheyin jong ne jong ke jing shai ke jing suk dau kresu trai jong ni amen utrai no rengkat pati Aga jingkar khu jong blai beren bor baro upa ukun baru men simba khu is yang yau blai mentan sepelong kali ke jing doai ke jingkar khu lum jing tap nang nena tuan pada din katu kilendok Utrai kami dan Kenya ke Jumlah Rina. Apa?
Nomor kata itu ay Kenapa ini sini? Matan Archbishop jong Khuborjylla ba Shillong Most Reverend Victor Lingdo hakalai poetrik Risaw arjar apusau. Ulakot laweri ki para riunget kabalang Catholic jong ba Shillong banwanya shimenta sya ka procession ba Eucharist kabjulong manusnem hakajilanyam ba Shillong hakashpotrik Naiwieng arjar apusau. Ya kemas bakuit and sedang hakapor Khuborjylla step but hadin jong kemas bakuit and sedang ya ka procession hakapor no paisngi. Most Reverend Victor Lingdo ula kentui ki para banget ban wan shikani ka procession da ka jingriu blay. But ula kenturu iki para banget ban riam khot bat ban lek khot ya lade ya ka mei mariang saudong saukun bat kumjuru bakin ya let shang shani shatai haba wan shikani ka procession bat ya shimenta habaro ki jingle niam. Mentau snem hakani ka procession in wan ya shimenta da Most Archbishop Kamailapur Madras u George Anthony Sami hakajuk kapor udairu Vice President jong Conference of Catholic Bishops of India unlong kumukongsan. Ini benai November kepenkan mau yang ini bangi rong ho benai bakerpang kata kalong kacing penkre nak benta ke procession ba jangi kaban long haka sipau tarik u benai November arhajar husau habade berkani kasih buram bakrau juga ai sai jangi Ningkong ngawer nga khot ya pi baro kilingdo kiruniam bat ki pai ba baro sha kane ka si boram bakrao ka mas bakhuat bat ka jingyai procession barakani ka benta jo kane procession ba jangi ngawer nga khot ya baro ki parish bat ki longi long sem ki konben bat pen kre da ka jingdwai no bana Kaban sedang nadu la syai kasgi hadu kendai tarik upenai November. Ngila pa asyapi ya ki guideline cengi kumno bandwai ki jingwai penkre ki nobena. Sele ikani haman laki parish, haman laki konben, haman laki yigisem. Kanang baka precision ba cengi mentau sedem kanong kebajab. Haki eki baro. Ban pendan burami ublay hakor kom kabakarpan. Kabalai pade habang aware khot ya pi baro ashkani ka procession ba chungi ya penkan mau to shim benta ya baro ke jingle NIAM nadu ka mas bukhot shim benta pura nadu ka jingyat procession shim benta pura nadu basdang hadu bekot nama kata ka procession ba chungi ka dei babdan baro hapolai tum kra nama kata kia de ka balai shang shekiwi patijaka Namar kani ke presiden ba cui kalong kentang bah kata kacinyai perkremej kacinyai pendan buram yung play kabasau pading kerkhot gawere pi baro banle khot nadu karyam ke bet yala de shimet nadu kaya kayem jompi nadu kitia kita jompi long ki bahusiar long ki banle khot kam tamru happy viwan yang kebetulan ni kecakap berkentang jauh asai secegi lekut saudang saukun balekut kesolong kebaitanat ha rengkat berkacing lekut siapa berkacing ruplay berkacing cerham mensim bat berkacing syania hoblay nitwa ngikit boker yang nama kata kani ka presiden ba jeng solong kebajak tiaw haki baro Nakar ku kadro ayapi
ki father, ki sister, ki pai ngai paro, jong ka ai sub Shillong. Nama kata nakit bokervian, ba pinawat si bentar ka ciru blay ci sherham. Ha kani ka procession ba changi ba mentau senam arajar apusau, usawan long chipkes, da almost Archbishop George Anthony Swami, John ka Mailapul Madras, ubalong ro u Vice President John ka CCBI. Uway na ki Archbishop Paunam kari intia changi. Tingin susarong, welcome you, ipriang subhay u nagaching kamen. Tu ki wan shimbenta pisai yaw ne u Archbishop man shimbenta balong kong san changi Khuborjylla. Haka arpunyo terik risau arjar arpusau ko umsning sub-district parish kalpelong ke procession Maria haka balang shnong umtro. Haka ni kesngi lawan ban pinminta ya kamas bakot the Reverend Padar Thomas Manjali harangkat kejingedon lang parish priest ko umsning parish Reverend Padar Pius Shadap dikon Heman Topo CMF ki brodar ki sister na Bethany bat na St. Michael Convent kinongkit kam jong ko umsning sub-district bagentup na du President ba Gideon Sinkley, Secretary CMC Block 4 ba James Jana, ba Nikki A. Karthangmau bat ba Rocky Marwen. Hakani kesngi la donru kumba arpunyo ngut ki habret kentai bat shinrang ki bala pediang ye ke communion beningkong ha kejing jengki. Ha Khubor shibaje lasdang de kejingya procession Maria bala shimenta na du ki habret ki khun Samla ki long kemi long kapa. Lasdang ye kani ke procession Maria na du ying mani bat penkut pat hamadan football jong kashnong umtro. La penkut ye kani kesngi da kejing mani sakramen bala ya lam du dikon Heman buat seki program beper bala shimenta de ki khun Samla jong kani kabalang shnam. Taka henreki klamia baptisma tau mensim bakhoi. Te kane kalong kawe ka jing perkhat padeban perkhat mentakasi. Hato ngilong kibayo ya kata ka baptisma jung mensim bakhoi. Hato ngilong kibala kela aka jingim jongi limba kane ka sakramen jong ka baptisma. Hato ngilong kiba jai pede kaba sulom malumala hoy blessing iwan akas ni ublay na kabenta kamas lane ki jing eseng lane kono ka jingleniam. Hendre hato ka jingim kristan jungi kabalong kabasit rahem kabarhem balong kabasai akajimu jeberkat kaptam akajingim bensim jungi. Tekum ta ka gospel ka kliangi minta kasngi kum tau matla Bartimeus ngiro ngidong kamban karpat yo Jisu takamen sim sneurit takamen sing kuslai to ai pangin yoi biang lane to pen hem susu ya kajingi jungi so pelong susu kajingi jungi kalong kaba im kakkan ba kikam limba kikam kiba ngile ente tanang kalian coka NIAM lane kamen sim endre kamtame kalian coka cingit pakai cingit snake kane kajing jangi laban penyedero kendiat pakane kasngi burong irakhe suki borom coka meriate suti wangi pule kaptam ka gospel katko Lukas kilino kabanikong kabaar ngilaban yoi ke kabalong kum ke nuksa kum ke example kum ke model nakabenta changi ki kristan ningkonge kamaria kalong kabakloy pan ngap ya kating ka chunguble kalong kanok ngap kakti ka chunguble kajing stan jong kajing kelabamot jong kajingim chungi kan stang abang ilong kibakloy pan ngap ya kating ka chunguble ong ios go bunsien takiskor endre hatong ilong kibakloy pan ngap ikating chunguble takamen sim chungi kabaar kameret kala puson kala pingam jiliu yakatin kachunguble ende shuyosngo adem pat sulai pai sukolet no ende kala pingam jiliu kala puson pagala pingam jiliu yakachingtmo kachimot kabatin rai jokatin chunguble
kum tai lawan long kata kaktin kala long do akan mensim congka kumba ki orang kipa coka balang sua baki lapdiam yo jisu akak po congka kaktin kala long do kumba ngiosko akan mensim akan dodot akan jimut jeperka congka sua lapdiam yo jisu akadur jongo akadur jongo priyo kabalai untuk selesai kalapen ngam cilio kalas kau tu ya kie kecing tumo kie ke bau bleu dawa kie kaktin jongo bleu ka dawa naka kalami nalaka ing balai sakri ya ka Elizabeth kecing sakri jongka lane kata jing sai so jongka tie kabalang ngam Bosco hok yang ni bengin yang kelam yo banai kumlai ngini snow ngitip bau neu play jong play babata ubadap ni kecing snai bakara pat ubas bunta bala kerku kerdoi ke kesak jong bala kerku kerdoi ke jing temu babah jong bala pendap yang ina dong sedong Irong yame kujisu, ibunang buram yame kujisu, isngomu yame kujisu, ii yame kujisu, irong yame kujisu, ibunang buram yame kujisu. Shillong, imkapret yang Yani ubleu satu yani ubleu yani ubleu yani walagi long walagi long long pa ubleu yani ubleu
Giêsu. Ni yeme của Giêsu. Ni mane yeme của Giêsu. Ni pendan buram yeme của Giêsu. Ublay ulang kemen nengi do kata-kata. Bau lama bigi pop jongi. Ka Parish mau kendeng bala ainam ha Kamaria bala pun klempop tenrai ha ka arpenyo terik risau arjar arpesau kala pelong ya Kemirian procession ha ka shnong konchnong bala shimenta renti deki para banget jang ka Parish. Lepin menta ya kamas bakot do padar Henry Warba Parish priest ha ka jingdon ringkat jang ki padar Sinrop padar Donbor Korba padar William Kujur bat padar Richard Louis THUP ki sister Saint Francis Convent bat na Auxilium Sapai Convent. Lepin syongkun syuk-syuk ikani kesengi deki arpusan ngut ki hep barit ki bala pediang yu Jisu hakasin ke beningkong. Hadin kemas bekot ki Peit riunget ki leshimenta da ke jingriu blay ha ke procession. Ha ke nok pai sengi ke sister Marvella Shangpliang superior jong ke auxilium sapai kala ajing kren halor Kamaria ke kimi bening jong ke perthai. Bat kala kentu bengin duai berbor ya rosary bekot. Lepin kut ikani kesengi da ke jingmani sakramen balai lam do pada Donbor Korba. Maria, Kublai, Kublai, Kublai Maria, Kublai, Kublai, Kublai Maria, Kublai, Kublai, Kublai Maria. Kajing IT hangga Maria kanora Kristan. O Maria kupedang kanora Kristan. Ni IT lo de apa. Ni IT la cumur sepakat baro. Ya lo nu cikwa cikwa baro. Ya lam kenal kita cikwa baro. Ni IT apa benar bersih. Bagi nama bersih. Ki Peit riunget ke Parish nongpo ha ke sengiu blay arpenyo terik risau kila rakilek kemen ya ke sengiu buram ke Parish jong ke Assumption Catholic Church nongpo Parish. Ha ke bada ki sepangut ki Peit riunget jong ke balang Catholic jong ke Parish kila wan ban sengap ya ke Khubor jong blay bat kumjo ban shimenta shitham ha ki program beper. Ha ke tiga sengi ya ke mas bakut lepin menta do padar Peters Imble Parish priest ke nongpo Parish. Ha ka jingidon ringkat upadar Gabriel Jalong, upadar Saulus Karpran, padar Anukar Karkata, padar George lembat kiwe-kiwe kiling dok soblay. Kumbah nriu pau ngut tam ki kena kila yok ban pediang ye ke communion beningkong, kabala pelong ye kini kesengi ke bakam karpang. Ha ka nok pai sengi ki kena Samla jong ka Parish kila shimenta ha ka cultural program, ha ka jingidon bentalang UMLA ka nongpo uba Miril Bonds im. Akan ni kesengi nak kaliang ke Parish kalasam kusnamru shikinong job ha kejinga kop beper bala pelong da ke Parish. Lei Shillong madam beliau ibadah kambon kambon kahar. Bagi jutang baru, dari jutang kahar, kena ha berkaitan. Jadi kalau jutang baru, dari jingkula, bagi jutang kahar, dari berpuluh non try joni Yesus. Ulang apa yang bangsa Israel nanti boleh faham dan kita syari Hebrew ulang apa ini ifai jong boleh
Ni bahagian yo ya kecingin nanti kuat menjadi pada Khubor yang Israel menjaga bahan dirabah juga di Khubor bagi pak iyo nanti misionari bawa tradisional Peit joni. Dan perkembangan kemudian jadi ya kecingin kemaluan sehari akan dihoi ini kembang ini lagi hausian akan araja katwe. Pada siswa sedang yang kecingin bagi akan dihoi ini kembang itu dari Naiwieng pada dia salah satu kategori bagi ya baptisma kebanyakan hausian akan dilai sepak katwe. Jadi, ada setelah sebulan ada hima hanya makai boleh itu kira-kira hima dan kamu kira-kira dalam stil pasir ada itu Risaw-03 ada nice pak ada juga ada nice pak niyo dalam stil pasir akan dikatakan di bawah ini. Dia hal betul berkaitan NEHU Indonesia NEHU bantung yang kuat dan dia yang kusuai kuat di tujuan rumah ini lagi Shillong banyak dia yang kuat oleh Parish bisa Shillong ada yang di ia dulu yang pada dasar ham dari Khubor dari Peit jong dari kan yang ada jong dia Parish yang baru bermain yang tak bisa bagi semua dan berjaya. Di barang hidup, di barang hidup yang lupa, maka mereka sendiri. Di barang orang dan berbuat benar, dengan hal tak ada. Di klasim yang dikai juga, pada berjaya atau orang yang berkuasa sendiri, doa tu yang di mana yang bisa adil membela orang tua, adil orang tua. Bagi sisa kontra. Ada yang bagi orang tua, ada yang membayar dia, yang tua, ada yang lalu bisa, dia lupai dia tidak bisa sah dibawa pada orang. Pada dia tambah, ibadah dalam yang senang seperti ada mata yang ibadah dan nanti tahu kajian asal hantai. Beliau sebab semua asal hantai sepak hantai. Ya, si pasien akan araja katwe. Teknik berpersonal konsumen dengan di dalam tinggal jomi ada yang di bawah itu. Dia apa bawah ini beli dengan kita baru ke di dalam petisanya. Udah konsumen kita yang buat du joy dengan dan Khubor pada rei yang musim betul meai jing ban me perbuat pergantang ya ki boro ban bentu sange ban rum halade yau pai nang bangun lalu ini hadu sami untuk wah ya kerja kerja kebetulan ha kerja jommi nama kata bukan ran kepada yami Balau yu musim nasiau bapa perempuan yang kini kijing ai ibang wandra baon pergantang yaki bagian depan kamet makaslah jong Khuborjylla utrai demi Yesus Kristus balau pun yang ini dan pembentak yang kini kijing maya nama hawi hakamiat bal IT no yu ulah siam yang pu wadah ai mu yami ulah doai kerku ulah dia baru ai ala kesendran uang tu siam matu bam nakane bi baru nama kane kalau kamet juga ya ba on IT na kebenca yomi Kecil korban Meghalaya bang,
Masyimnya kakuri, gada kapai mubiang yami, purai ka lakisengran upang. Tu shim madudi na kane pi baro, na mar kane karau kakuri jong kasna jonga, jong ketang katumai bat bam jikut, yang awan permi na kebenca jong pi, ban na kebenca gabut, ban na kebenca ketimau yakipok, dole yakani makan mau yakam. Kacing maya, jauh kacing ni. Parish Pastoral Council jong kabalang Catholic umsning Parish kalapulong ya kalumpung ya kop ruai choir jong Samla na kibalang Shillong bapher Catholic Managing Committee ha ka arpun reuterik Risaw-03 apusaw ha Parish Hall umsning. Lapenya ya kini gajing ya kop do ba Clement Maulong Secretary ke PPC bat uba Niki Karthang Mau Assistant Secretary. Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest ulai kejingkren pediang sngobhai ya barok kinong peniat mat Samla ki balawan ban shimenta hakani kejing yakop. Lasdang ya kejing yakop ruai da kejing duai na Reverend Padar Edward Sten. Kidon santli ki kinhun choir ki balawan shikani kelumpung yakop hakani kesngi. Ke Saint Dominic na umsat sning sub district CMC kelara ekanam lado lawan baar da ke aroma choir. Ya ki choir bala job lasam di ki buskit ki beit yang haduk kata-kata.
2024 goes to goes to kini ki Khubor ngilapoi siya kabakot jang gani ka THUP Khubor. Ni ay ka jingkit bok ket riang ye pi baro bat ba pindon ha ka jingkot jingkia pin chat pin klan. Ni kerpat ye pi baladodon ki Khubor baja ha ki Parish ni ki Shillong jang pi ba pin pa na pentip syangi hau teu number badon ha ka screen jang pi kenang bengindang la ban penmi man ka tayaw ki Khubornyam Khuborjylla. Kublai shibon ublai unkur khu ye pi.